jutro. Dobro jutro. Ja sam Adi. Ja sam Mahmud. Dolazimo iz Akademije borilačkih sportova Bushido. Naš zadatak je da vas upoznamo sa tehnikama samoodbrane iz brazilskog jiu-jitsua. Danas krećemo sa jednom osnovnom elementarnom tehnikom, odbranom od hvata od jedne ruke. Pa pogledajte o čemu se radi. Jedan od najčešćih hvatova kad je u pitanju ulica, diskoteke, barovi, dakle bilo koje javno mjesto, jeste hvat sa jednom rukom. Najlakši način da se odbranimo je sljedeći. Stavljamo dvije ruke uz njegovu ruku, jednu do druge, i u isto vrijeme ubacujem svoj lakat u svoju nogu. Jako je bitno da je ova noga izbačena naprijed, jer ako noga nije izbačena naprijed, on i dalje može da se kreće i da mi nanese određenu štetu. Hvat, prebacim ruku preko, noga je tu, kliznem ruku. Ovdje imam apsolutnu kontrolu nad njegovim ramenom i mogu da dodam jednu od najbolnijih poluga, to je poluga na zglob, odnosno vristlok. Dakle, ovdje je apsolutna kontrola, odnosno tehnika kontrole do njegovog eventualnog hapšenja, odnosno momenta dok se on ne smiri.